Zdravo, sem Jernej iz Jernekič in danes bomo otvorili sezono žara z novim receptom. Pripravljali bomo medeno pekočo svinjino na žaru. Pa najbolje, da gremo kar v akcijo. Za pripravo bomo potrebovali naslednje sestavine. V skledo damo svinjski vrat in ga začinimo s kajenskim poprom, papriko v prahu, mletim česnom, timijanom, origanom ter soljo in poprom. Dodamo še med, olivno olje in premešamo, da se vse sestavine dobro povežejo. Postavimo na stran in pripravimo žar. Grejemo ali zakurimo žar, ko temperatura žara doseže 250 stopinj oziroma ko je žar tako vroč, da ne moremo dlje kot 2 sekundi držati roko 10 cm nad rešetko, dodamo marinirano svinjino. Meso pečemo 2 minuti na vsaki strani oziroma dokler ni zlato rjavo zapečeno. Meso postavimo na stran, da počiva, medtem pa ponev pristavimo na zmeren ogenj. Dodamo oljčno olje, sesekljan čili, sesekljan česen, med in vodo. Kuhamo 3 do 4 minute, redno mešamo. Dodamo kis in kuhamo še 5 minut. V omako dodamo na žaro pečeno svinjino, dobro premešamo ter posujemo s sesekljanim peteršiljem ter sesekljanim čilijem ter postrežemo z izbrano prilogo. Pa dober tek! Ta medena pekoča svinjina iz žara je super za popestritev piknikov. Je rahlo pekoča, ravno prav sladka in zelo sočna. In bo navdušila vse gurmane. Zraven pa priporočam, da postrežete hladno solato. To je to, hitro in enostavno. In se vidimo prihodnjič. Dio!